Što? Upadaj! Hehe, idem. Jackpot! Sad ili nikad, uzmi sve! Sa zadovoljstvom. Sad si moj. O ne, Angelo, imamo problem, policija ti je zapetala, ušli su u banku, brzo, moraš, halo, jel me čuješ, halo, šta da radim, halo, jel se čujemo? O ne, nestaje signal, šta sad? Ti koji gledaš, hitno, trebam tvoju pomoć. Okej, ovako, slušaj me pažljivo. Imam ovih 9 predmeta kod sebe, a policija mi je za petama. Svaki predmet odgovara broju od 1 do 9 na tvojoj tipkovnici. Ako si na mobitelu, samo pritisni biraj pored minutaže i izaberi jedan od ovih 9 predmeta. Okej? Brzo, pritisni broj i reci mi što da uzmem. Nemamo vremena, a policija je već unutra, brzo odluči! Ajde. Puška! O da, dobar odabir. Neće se policija igrat sa mnom. Dođite vamo. Spuštaj to ili ćemo biti primorani pucati! Malo sutra. What? Čekaj, to ne može biti, čekaj. Ups. Dobar pokušaj, Rambo, ruke u vis! Ovo nije uspjelo, probaj neki drugi predmet. Novac? Dobro, okej. Dečki, šta ima? Čujte, mogli bi se mi dogovoriti, a? Vidi, opa, šta kažete? Malo za vas, malo za mene, svi sretni, ha? Evo, lovi. Ha! On je nas mislio podmitit! Ne, nisam, čekaj, mislim da se možemo dogovoriti. Probaj nešto drugo. Stiki bomba, okej. Jak mi ovo pukne v ruci? Ma neće. Ako je otvorilo sef, može i riješit policiju. Joj, nisam tu htio. To je to. Ajmo, Kolumbo, predaj se! Nemaš kuda, gotovo je! Ha? O ne! Šefe, bomba je postavljena, postavio je bombu! Ha, kakva bomba? O čem ti pričaš? Kabum. Bomba je postavljena! Bježi. To je to. Stiki bombe uvijek pale. Idemo. Ajmo probat neki drugi predmet. Mobitel. A šta da radim? Nazovem policiju i prijavim sebe. Okej, nazvat ćemo taksi. Ajde, javi se. Joj, kak sad nema signala.
Šta sad? Čekaj, znam! To mi treba. Dečki, provjerite. Prije nego što krenemo u video, bacite like, subscribe-ajte se, kliknite na... I brzo samo prije nego što nastavimo da se zahvalim današnjem sponzoru, Rachel Oj, Buraz, nemam vremena za ovo, reci šta trebam. I evo sada kako Ajde, pobići konačno. policiji. Dakle, sve što Dobro, trebate dobro. napraviti je samo... Ne. A daj, sad i nas zanima. A? Ovo baš nije išlo po planu, probaj nešto drugo. Banana, šta ću s ovim, ne znam ni otkud mi ovo. Ma, Poješću ju. šta može poći po zlu? Ha? Tko je to tamo? Ha, šta se desilo? What? Ajde, pokaži se. Molim? Ha? Kaj? What? Daj, ne smiri! Dobro je, dečki, smirite se, moramo se uozbiljiti. Daj, smirite se. Šta je smiješno? Ma daj, samo bježi od ovdje. Ja ne vjerujem da smo nasili na ovom. Ma kakva pljačka banke, ti bi ovaj pljačko. Hajde, meni, di je skrivena kamera? Okej, what the f*** je ovo bilo? Ajde da probamo neki drugi predmet. Oho, lažna policijska značka, to bi moglo upalit. Vidi i lažni brkovi, nice. Svi stanite, ovo je bio tajni policijski test, povucite se. Ha? Šta? Test? Da, policijski tajni test reakcije na krizne situacije. I moram reći, katastrofa. Svi ste pali. Mislim da glavni šef neće biti zadovoljan. Ne, ovo je neka zamka 100%. Ma kak može biti zamka? Vidiš da ima prave brkove, svi pravi policajci ih imaju. Šefe, pa jesmo bar nešto dobro napravili. Teško. Ali imate još jednu priliku dokazati se, tako da odmah na sljedeću lokaciju sve će vam biti javljeno putem. Tako da brzo, dokažite se. Da, šefe, ne smijemo zeznut ovo. Idemo, svi pokret. Ajde. Ja ne vjerujem da je ovo upalilo. Probajmo sad s nečim drugim. What? Teleporter? Otkud meni ovo? Jel radi uopće ovo čudo? Samo je jedan način da saznamo. Ruka u vis, predaj se. Sad ti nema izlaza. Trenutak istine. Molim te da radi. Šefe, kaj on to drži? Nemam pojma. Ajde, glupa spravu proradi. Ha? Ček, šta se desilo? Kamo je nestao? Jaj, dečki, znao sam da smo jednu pivu previše popili. Nemojte me pucat. A, što? What? Uspjelo je! Oh my god, uspjelo je, ja ne mogu vjerovat. Uspjeli smo pobjeći. Ajmo neki drugi predmet. Televizor. Ajde, valjda mogu nešto smisliti. Ajde, kutio proradi. Okej, ajde. Nice, radi, to je to. Stoj ti tamo. Sad si gotov, majstore, nemaš kuda. Ajmo, diži ruke, ti si mislio nisam nama... ja ništa. Ha?
Jel to finale Lige prvaka? Finale sad? O, pa to moramo pogledati. Jesam ti pigulicu Real Madrid protiv Arsenala? Jeno, daj da vidim. Ko vodi? Ajde, sad ga daj! Dečki, ja ću samo... Tiho, sad bude penal. Ajde, to mora zabit. Ajmo. Ajde, pucaj! Daj me, nemoj, kak sad ovo nije zabil? Kak je tak šlampavo odigrao, pa prije bi moja baba zabila. To te pitam. Ja ne vjerujem da ovo upalilo. Yes. Ajmo probat nešto drugo. Metla. Stvarno? Joj, šta ću s metlom? Da ju zajašem i poletim? Joj, okej. Ajde, imam ideju. O, dobar dan, gospodo. Kak vam mogu pomoć? Tražimo kriminalca. Imamo dojavu da je provaljeno u sef. A? Kriminalac? Ma, lažna uzbuna, gospodo. Sve je tu pod kontrolom. Nikako kriminalca ja nisam vidio tu. Ja sam samo čistio tu kod sefa. Moguće da je to pokrenulo alarm. Bome nitko dugo vremena nije čistio oko ovog. Vidite, vi to nakupilo se prašine. Da. Dečki, to što sam znal da nije ništa. A lijepo sam ti rekao. Još smo se kladili, sad si nam dužan pivu. Joj, ma ajde idemo. Oda, pivo. Oh my god, to je to. Fučkaj ovu metlu, begamo. To je to te pitam. Ajmo sad s nečim drugim.